Nthukî Mbîthî kuma MAUA ni bameneretie bonene mantu jareba kuga jatetete bwega aja MERU bariuga gintu ta mugomo jwa mandagitari ni gintu kiringithitie baingi mono aje bara batigi na batikuona wakubathangikira bariuga baingi baona ndi barikara mission untu batikumba kinya gwita sibitari cia Nthukî ne aria borotete ngavana KAWIRA ni untu bubu bakiuga kuringebua muno thirikari nene iringijukia RWANGI rwa UGIMA njarene ciao. Karugi niwe uri na rugono ru. Nthukî Mbîthî kuma MAUA ni baitorite kuthetera mandaktari bara bethiritwo bakigoma ntuku kathumba nontu bwa kwithira thirikari ya kaunti ya MERU utongeria ni bwa ngavana KAWIRA Mwangaza buti kuthikiria kiriro kio untu butumite asi bethiro bakinyamara nontu bwa wasi utungata masibitari-ini. Turimanite atu atongeria ba mbewe Mbîthî ukonde current issues iri kuendelea ndene kaunti ya MERU. Manto ya kuendelea ati kubua onto mandaitari bagomete Nthukî mbingi na kwa tika ote muntu shughulika ngavana no endelee to karira thirikari na nkariro cio yiri otebua kwenda kumenya tayo weta sibitari wetrima meari gesoketwe a lot of accidents iri ko happen wetrima mtu ayowatwa aiko na private hospital of which tutena mbesa yusi ya gweta sibitari kweta kore a lot of money iri mtu ochajo. Our county government of MERU. This is the high time posted up na wananchi sijui ethera tuweka politics nthi tuambe tushughulikie this health matter. Wari nguva ndathura sana thenga nguturite tau ndathirima mwekuru ake yerogana njirene mwekuru ngebaitanitie no benga kuru yele sesoga soga ndo kathake no to mutethia na risu wa mutethia twana tuyuria usu bebio nto tukua mandaktari iba shughulikirwa basoge sibitari antu iba kuumia Dayanto bae tu sana. Sibitari cia tuke thite kurita ngwe kwina maana yareko ya kwithira twena thirikari ya county. Twena ngavana onge imposter utokwenda kumea Nthukî. Kara Mwangaza, wewe ndio unaleta hizi shinda zote. Sasa unaona watu wangapi wamekufa MERU County, unasema unaleta madawa. Tunadhibitisho ya kutosha. Ile wakati ulileta mabox ya madawa huko general, they were empty boxes of which it is confirmed. Kuringana na yuthi babe na muthuro bariwo ukia kwithirwa ngavana aita na mbere kuria kuingiria mandaktari maubatu yo nyuma ya kiumia kimwe bariwa bakandikira thirikari nene bakiromba kurungikwa kwa RWANGI imwe cia county ngerekano RWANGI rwa UGIMA bwa mwiri nikenda rucoka kiri thirikari nene nontu ni eka ya county iremine ngui na imbi bikosete mantu ya yonthe ithirikari yetu ya county government thirikari yetu tukwenda bwira atiri auto kinya twi wananchi tutienda kumenya who is the governor na no ti governor auto kinya itubati kina kwaraniria national government to essential waria either functions sie transferred site national government kenda sibitari soga kuritangwe kana ukia kwithira kuwe wiki county government we na mandate yo senche tetwe na daktari baso ku sibitari abwethie mapema iwezekanavyo. As we speak ruare tuena governor bele tuena governor who is running on the reprieve of court na tuena governor onge through the procedural and legal means no the governor decided to aromba whoever is mandated arongame and raise the issue mandagitari no kia kwithira ontu bobo tiombekana. We are giving an ultimatum notice of 1 week tukanjiria kuandika petition to the Senate na to the President tukiuracia batumire article 186 na article 187 of the Constitution ku transfer functions imwe cia county ya MERU isoke Nairobi nonto ngwire wikurema tugure President wetu William Ruto akwithira health sector ikurema MERU County na atumire article 187 as a devolution in division of power from the national government to county government eteneo functions imwe onto cia health sisogwa ki national government kenda antu betu bona utungatiri buraba kwenda. Nkiripotera weru weekend kumembe Betao Marion Karugi wa Kenywa.